Construction is from scratch lah. You do from the ground and then sampai ke bumbung, sampai ke roof. So bila orang cerita pasal construction, ada orang kat luar tu dia tak faham construction dengan renovation works. Apakah perbezaan tu, tuan? Construction is from scratch lah. You do from the ground and then sampai ke bumbung, sampai ke roof. So the structure itself you buat, how you manage the site lah. So kalau dari segi in term of renovation, renovation is from building yang existing yang dah ada, so kita renovate ataupun kita ubah suai benda-benda yang existing lah. So extend rumah ke, yang benda-benda yang dah ada.